Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Rephri ke Shillong Sports Association ki lahap ban Pynsangeh no Shisindon ni gajing kun jong ke Jingïalehkai ke second division kabadi benong haski baar Madan jong ke SSA Stadium first ground polo tang Namar bahadian gajing wan ban ther kensan uslap shibenta jong ke ni ke Madan ke badan marjan bat gajaka bajushong ufot Rephri bat ki player keralang bat at sendon kum ke balun kini gajing kun kedai benong hapding ke Miliam Loom Sports Club, Persya ke Loom Siap Sports Club, hak por khat RBJ khat san minit minsingi. Hak bede bagani gijingja la yo banekran ber Rephri bede ban penyat yang gijing kun uba Pynsangeh hame mautho. Hak bole thu bagamadan kamlong ban Jingïalehkai Namar ke Jingdap bat tang baga shudap tang ka hendai ke Madan ke lasdang ru ban at lakum ke balun bat khnang ban yada pat iki player lahap ban Pynsangeh no Shisindon ni gijing kun. Hadian kecing kun kalkum ke program lebu bandan sakawipat kecing kun ke berdiri ke quarter final jong ke SSA SRGT third division football banyakun pedeng ke Maukria West Sports Club Persya yang ke Yai Telilang Sports Club balatmu ban penlong hakapor RBJ saupasan minit katba hangni nakaliang uba mautho ulu pentip bagi Rephri kin sejurip yang ke Madan ba kalong kumno balada ke Madan hi kamlong bat kam shingai nak benda ki player dalilai kum ke Rephri kim nomnuat setia ban shim ni karai ban penong yang kini kecing kun. Habekran bat presiden ke SSA uba bantido lingdo ubadiru UMLA ke Maukandau constituency ula penpau bana kaliang ke jonggu ula pentip yang kini kecingja bat dia thuru bakadau ke Jingdap kensan jong ke slam kadai Namar balaset dia kanala kabadai bantuat ke Namadan ya ke ba ula kam berminta ke Madan kam thuat syuk bat kecing kun ke banwan lala ban penong ya ka tat kumba labu ke program. Ini saya buat nanti. Cicurong deh. Sampai kan sampai. Cicurong ni cicurong. Tak pergi. Tak. Pergi biang nak. Cik.